Tala Fou o tala mai Ausetalia. Mo moate se lipoti le tamai o le tulanga wa yei Gaza i le teminei ma le marienga sa lipotia wa taunu yei feuterenga a Israelu ma le Hamas le awhai mai wa toi yei sina swinga. O le marienga sa whaia e amata i le tau na li launa whamatuane le Hamas tangata Israelu no lato awe whapangotaina a e tau fia o swainga Israelu i Gaza. O ta wa mai le so to fa to te isi le marienga se ia dia le aso atai ao lo no winga la to fa wo pela ba foi laos fa inga mafata winga i tono Gaza. O le teminei wo fa ilo lungo peng ta fa langi fina ngalo fa dia ese o tangata i le nei mata upo e mai se lava i aingo nei tangata o lo o fia. Lo no winga e fōringa o iei nisi mea o lo fia fa mautuina mua ai le fa tau nuina le marienga. O lo mata i tupea le lalangi le nei mata upo e mai se o le faita wafe o tangata a to ai manai whanau ua whano ai i nei me singa. E tō tolu teinei ti ua pueina e leo leo i le whanawalawe ua whetau ua inai le tatui sa i turo ua se tasi tama i ta i ni usa wele se le pōna pō. Whai mai o le whanawalawe na tupu i Wedget Way, Warrawong i le whai tua Wollongong, po le apo leono i le fiafia wala wa nei leo leo i se fusuanga ua whaia i le NOV. E taunu watu leo leo mama waise ta maita i tolu suriwa tau sanga o iei manuanga i rona tino, sa whaia e tong fitinga ma avelo i le wharamai, leo lo iei pea i lea so i se tūranga tinga ina. O le suenga lo wha solo mo le sa i rio le mafuanga o le vevesi, a whamaile 9 News, o le tolu na pu e leo leo, e se furu tolu, se furu wha, ma le se furu lima tau sanga le mātutua. E whaitau se lauta mai te aonga ia aonga maururunga i mere pone wa fuafua e sāwa wadi ese mapotua aonga i lea so e whaidolo lātou lango ia Palestina. Pai mai ua mafua lea ngā yoinga no ua whao Sofia mai ini tūranga whapea ua vai i Amerika ma Britania wa sāwa wadi ese eita mai te aonga mai potua aonga e whailoa le te e o spainga i Gaza. Tā ue lātou lo tū whatsiana nei ngā yoinga o se au wala o pito malosi rea e whaeloa ai matatai le sila tai o le rarangi i se ngā yoinga ma le whina walo o whina wa tua i lātou e meise o le whaita wafe o soifua wa mau mai le nei vevesi wala ngā tatawai no whaia se ngā yoinga. Wa mai organisers o a onga e tala noa i te mi umai mata uptau porkiki pe i taina mata upule nei e fōringa wa whiwhi le mū. Whai mai le minista wa onga Jason Clare o le tūlanga la vai e te mai te aonga e te tau ona iei le aonga i le temi whaatūlanga ina o le aonga e whai ngōwhia lava na malama iei tangata uma ma a whai e le iei se tamatiti le aonga o le a maka lava e le aonga o le isi whina ngalu whaaria o le minista i whana wa aonga a whai e te whia suia le rarangi ma mea lo tutupu ai whai i le le aonga no winga e mana o mia la o na anu le aonga. Aurumana i le Black Friday ma le Cyber Monday sales po ni aso le awhapa uma wala loa i le tau o loa o lapita i mai le Australian Competition and Consumer Commission le ACCC o lato mai tai tuina le tele o tamu whainga tau whaasase i lunga o penga ta whairangi e fōringo ni mea moni a ele ai mai au i tangata whaatau na mātālai. Mai o atu le whaitau pidiona tupe le a whaaru tangata Ausetalia i aso whaatau ia mai le aso atai au luasfur whae o le aso rusu fitu le aso ngafua lea. Tā ua le ACCC o le teminei e le i o le Black Friday a ua lua afe fitsa lau wono se furu ripoti o whainga tau whaasase i runga o penga ta whailangi ma ua o atu le rima se lau afe tupe ua lusia tangata i le tausanga lava i ele nei. O nisi lao tips po ni whautuanga o tu mai le ACCC mo le au whatau e au fia i le whai o sau password ma losi ma matangata whapipi i ma porkarame tau le computer e pui ai mai vairusi ma mea e a fia i wha maumaunga ma ngao iai au tupe. Ma le tala mulimuli, sa iei le whamai se taseri tala vau Ausetalia e fia talo lava mo le Wallabies i le rakapi uni e talitonu le ngalue malosi ma le whamaoni tole ninga unisi o au wala e mawhaiona au siana na moe mitinga pe ona ia whamatala le APC Sports. Pe i tai lafa e maireri o Kaylan Morris e se fuluono tausanga ma salo la iei se aso e whamini nai le moe mitinga. Au whaatala noa le APC Sports e tina o Kaylan o Crystal Kinsella ma wa ia whairoa i e whato a whatau sanga taro na laka pi Kaylan o te taravou First Nations e na mana o mia se whatangana whapito e ta alo i le vanga mātutua i rana kalapu le Port Macquarie Pirates le ana whaia i naile Coffs Harbour i le sairinga Sempini le tausanga nei. O le maua le tina o Kaylan e ono leo o atu le sila le rugby Australia i kalapu mau tua o lo iesi ana tama mai le mai o le sila i awa noa umai ono fisosoani le tālenia si o nalo o whai e le whai unga le ainga le anga yatu i New Zealand e au mawai le tausanga fōu e a onga i Kaylan masu e iso na wanoa i kalapu i New Zealand.
ta ua APC a tonu se isi dei tu wala ngā tau na sila i rugby Australia i le anga i le rumanai o le anga i ese o nisi o tamata alo talavou e ono mawhai o na avea o nisi i longa i le lakapire rumanai o na i le o mawhai o na sida fia ma o i aina lato whaasoa i le sa i rio ta le ni lepa anga tama mo le atina o le lakapi a Ausetalia. Tala nā rewe Samoa mo le nei asu tofi.